Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Kagerdengi Dr. Sanki Kasawa tiang syatan jongni Unong yalam ubah syampan pun minangi Kamnyar banlap ne banshem ba ubriu ubala pendep ya kekerdan Doctor of Philosophy ne PhD haka subject chemistry haka jaka ba unlet wat kam sorkar ne hikai haki school ba niki college ba pher Henry u Dr. Sanki Shangpung ulajit ya kakam ban syakri pat ba da kabalet ban yakhun ya ki election MDC na batau lakadong constituency kabahap ha East Jaintia Hills District Lakha yu Dr. Sanki Shangpung hakashnong Yapmala, kabahap hakliriat constituency, East Jaintia Hills District. Batmenta ula kenjo lai paulai senem karta, uday ru MDC ke UDP ubami khmat ya ka arpa kundai batau lakadang constituency. Bat ulong ru kum chairman ke Jaintia Hills Autonomous District Council. U Dr. Sanki uday ukhun jung bat drowel lapasam, bat kakong liat scientist Shangpung. Udan shipongut shipara, bat mau uday ubasan na pedengki shipara. Ula pendep ya kajing pulih hayamala haduk kelas 7. Bat naduk kelas 8, haduk kelas 10 ula pendep ya kajing pulih na Rembai Presbyterian Higher Secondary School. Bat ya ka BSc Chemistry na UCC Umyam Riboy District. Bat ya ka MSc, bat ya ka PhD ula pendep na Northeastern Hills University Haus Nem Arajar Khathenyo. U Dr. Sanki ula yakhun ya ki election MDC Haus Nem Arajar Khatsau. Henry uklempoi syakathong. Badai hak ni kapor ba ulayo ban penlut kambun ya kapor ban pendep sendon ya ka PhD. Henry ondalawan biang ka election MDC Haus Nem Arhajar Khat Kendai. Ulayo ya ka jingjam namar kipat ba ka batau lakadong kila jet ya u ban longkum u MDC Shaka Jaintia Hills Autonomous District Council. Bat menta u Dr. Sanki u bat kum u chairman jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Kuble pi baro ki pajba ki baju kersan ya ka channel kejongi unong sign hima. Tekat no ngadap da kejing sukemen ban pentip sepi bang idon hangne manta bat I Dr. Sanki Shangpung. Ibade I MDC na batau lakadong. Bat kane ka konstitusi ka hap ha kejing pej jong UMLA ka kliriat ka bahap ha East Jaintia Hills District. Di I Dr. Sanki Shangpung ideiru I chairman jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council hangne hajawai kabahap ha West Jaintia Hill District. Tikat no ngidap na jisukemen bang inyo bani kendu bat I namar ba idei iwe ibala pendep ru ya kakerdan PhD na school ba nehu Shillong. Kebresibun Dr. Sanki ya kapor kajong pi timantang inye kwa bani kenbat pi nak ikadaw ba pila pendep kat ya kanega kerdan PhD haka chemistry. Henry pikemlet ban wat kam surkar pikemlet ban hikai heki school ba lagday hangno jaka balongsor Henry pirung pun ban siya ka sign pertay ka politics banya konya ka MDC timantangi kwa banya kran kerpang bat pi yathu yangi bali pirung siya ka sign pertay bat haswa bapin batay yangi nakaikadaw pirung siya sign pertay yathu yangi pidei song try na haela helasan bat hae pila pendap ya ka jing pule jongpi Taneng kong Asu ban ai khoble ya u nong san hima wala pelut ikapor ban wani kendu bat ban wani kren bat nga hakene kapor de khoble subun ba ikapor jong phi te hakene kapor te ngako bani thu bangade I Dr. Sanki Shangpung de I chairman jong ka JCDC bat hakju upor UMDC jong ka arp khandai batau lakadong constituency ka bahap hapo ka jimpej jong UMLA ka 6 kleriat constituency Lakha yenga hak arapra tarik Jun kakandai sepak pra hak senong Yapmala bat ngahe ngasan hi hak ni senong bat ngidon kumbai pungut cipara
dan rei mentang ngidang dan seprangut bat ngade ubasan lagi separa ngidon sangut ikan tei bat sangut kicenrang te ngasdang ya kejing puli kejonga ya nadu kedan kelas A haka yap mala government LP school haka ba imei jonga hi ilong ino hikai benkong jonga haka tu por dah den bengal pendep jika primary kejonga te ngas ngeban ai khobleru ya i ba sawang lamurong belong XMDC bela pemkuar hadwar beli ilesing ye ke school jongka balang yap mala presbyterian upper primary school tadi ngapendep ye ke puli hadu kelas 7 nak ke school parhaden nang tu nadu usnam ka khandai spa khandai hadu usnam ar ngapendep ke puli ke jonga nadu kelas 8 hadu ke kelas 10 narembai presbyterian higher secondary school bar hak sing dik puli jonga hak do por kelong ke bae pa namar ba ngin hapan ye lenti de kejat kumbas tingita kejinjingai naga snong ke bangasa hadu ke school ke banga puli kelong khandai kilometer tam terei man laga sngi ngin hap ye kejat cinta sting man step bat cinta sting man met namar ba hak do por ke surok ru 4 don ke jinjur slap ru ke bajur ba hak do por dan rei ngasngi man ai ngui oble kejing lam nanti kejong u ye ngah hak do por te haden bengal pendep jika matriculation ke jonga house nam ar tenggal peting biang ke puli jonga hakiang namba government college hakka 11 12 science te haden bengal pendep jika 11 12 science nakiang namba government college house nam ar sau tenggal join jika BE Hajentia Eastern College house nam ar sau hi hadu arasan ba haden nang tu ndangal perkat ba haden gaji nyikren kibayi ngesam te ngal peting biang ngajing puli jonga haga BSc Science Chemistry Honors na Union Christian College kebetulan hang tiha yam berapani te house nam arja khandai ime jonga ikhlat kendin hak por poi perkat tengah sengek no ngajing puli ke jonga haden bengal pendap yeka jing puli yeka BSc tebat ngah hak tu por ngah hikai hak jeka jong ime kumu ad hoc t-shirt tu por mo sistem nga berhaus nam arja pu nga peting biang jing puli jonga Northern Hills University aga MSc Chemistry te bat house nam arja ar tengah layo iga result bat ngal pendep ika jing puli MSc ke jonga te hak tu poru nga hikai kumu hikai hakani ke school kumang pas ke yap mala presbyterian or private school dan re house nam arja kat lai kinong elam jongka khandai snong association kisnong bagantup nadu kayap mala lum chicken wa sarang ciliang umchong dan selalu sucian mule lum yaran dahana ba sucian sindrim hapok kejingilam jong iba sawang lamrong kemal ong duk mene kemu belong kemu presiden jong kani khandai snong association rengkat ba katuk ni kiri orang ba te hak dok por ngaku musamlahi berang sependap ke puli ngampu perkat baga keting jonga kan long ka win keting ba pau ban long kumu ban sajit chakani ka election MDC ar khat saw kumu candidate debat le si ngam tip na kai daw imat ke ka plan ke jong blei bat le si ru ke ji cimenta jonga ka balang leni ka district mangadon ke panlong yikinong elam jong ka tu ka khandai snong association bakin jit ke keting jonga haban long kumu candidate sa ke election MDC house nam ar khat saw tanri ngani tu hok tu por hot ngala da isimenta hagaban kren ke election meeting MLA beper tanri kasen keban kong bangan tap vote kandi house nam ar khat saw nga tap vote nang kong yalade par hak tu por snubok ba ngaram da pro new tali ki votes tanri hadin nang tupat hadin kejingram jonga ya ka election MDC ar khat saw tenga peting biang jing puli jonga jika kedan PhD hak subjek chemistry hi kebdai ka main honor subjek ka jonga nani hu hi te bar house nam ar khan riu November larang bakla ngalio ban ai jika pre seminar ke jonga jika PhD te bar house nam ar khan new ngalio jika results ke jonga tahden nang tupan ke election MLA kalajan tan ringat ong hang ni ba kumunong tri jongka party UDP namar ba house nam ar khat sauru
ngai lek naga parti UDP. Te hagdo por amdon shu kinong tre jang parti UDP hagdo por. Namar ba amdon weru MLA ubajab naga UDP house nam arra khat saw khat lai la dangam pakla. Tandai tang iba welcome iblong kum presiden bat manga kiblong kinong tre jang parti nadu arra khat lai hadu arra khat pra. Tandai hagdo por pan pengkret election MLA dan ban wat yu candidate cakajing darbat hau an jong jalam khalia manga bat ba welcome military borba nang taman wat yu candidate hagdo por hadin ba keting jeng ba kermen sela bulong MLA jongi menta bat bulong ru minister jong ka sarkar jela ularai banile naga parti jong ka parti UDP tangil ai kit KDU bat military negam tan pendot jom ban penjob dan buram ya ikum MLA jongi hadu menta te hadin nang tupan kapoi sa election amnesty bar house nam arra kat saw house nam arra khandai nga lele biang ke election amnesty hak sen baar nagaju ka party bat ngal job dan buram ya kene election bat kapelong nga bangan long kumbang long menta te hadin ba pila job ya ke election MDC te pilong kum pihajit kum IM ne P1 direct bet kum chairman hang ne HDC ta hoi hadin ke jing job ke jong kum MDC hagasen ke banengkong te nengkong ngalabat ika pos kumu executive member jong ka HDC bat kerpang ngape jika education department te ba hadin nang tupat house nam arja arpu hadin ke jing resign no ke jong ma finalist bare kumu chairman jong ka HDC tengal simtino yegni kam chairman hadu entah te namar ba pi ong pila pendep ya ka PhD te kay kadaw pelong pi ba pinomlet ban high school ne pimwat kam sarkar kran chupi kala he ba kam tamle chemistry dei ka post ka ba he ba pi thu yangi beli ka perkhat pi ba pendong ka san perthai beli pimlet bat banwat kam sarkar OPE hagajing dei bat kata gajing kali ke jong pi nakliang jong nadudang red mo long iparu ide ibaju contesting ni kan election MDC hagisnem bat hagi por beli no ilele election MDC Arsen tanrei imchom lepo ka thong tengalaban ong ba kajing gasem ujonga kalong lepa kajing politics mo kabakwa ban pe yo duk usuk tanrei kajing pe jonga hadin kajing lek jonga MDC asnam ada kat saw ngas ngudap ram kumu samla te kajing terang ba kajing tumuhi jong kinong elam jong khandai sno hagdo por kikwa ba yo kajing sadin kamtam ngamong bagi sak den jong constituency handai kamtam kitu ki area kandai snong ki banganga sa tanri kum usambla ubule jule election tengah ngodak pram ke tengah kwa biang bani election MDC bar ngas ngotu bagi pa iba aru ki kwa yenga bangan long kum unong elam ujong ki kum MDC ujong ki nakta kadaw ngasim ni kini lengkor ke bakia banlong kum unom ikmat ujong ki bat le si kajing long jong akum MDC kan ai kan kham ai jing kerman ken yikitu gi bru kham tam ki basa ha gitu ki area ke bahap po jong khandai snong association tinamar mata pi thu mene oba pi kai hapo ka school te pinang bateng em te jing kai school jong pi hapo snong jong pi ya mala ada oi hadin kajing job jong akum MDC tanagaliang ka jong akum MDC nga i ba hakini ki area khandai snong 4 don keweru ka school secondary school kam tam hak tu than ki briu ki kidang don hapeng sibun kajing duk tenak ta kadaw ngakum MDC hi ngas ngokhia sibun halor kani banta ti kani ga school jong kaya mala presbyterian upper primary school tingi hadin kajing kren ba kajing slok bat kabalang tingi ni upgrade no eka jaga secondary school ken dan rei kedi gasen kemenengkong tengah haru komunom ikmat mo bala kambiang kata kajing nang instan te ngasim ru gemta banlong kum we no kina kai hakani ka school te ngasuk komen ban ong hang ne ba hak news nam baladam hausam azar arpu we ngilyo ban pha lai ngut ikna banile ika SSLC examination tring sukumen ban ong ru ba borok lai ngut kilpas bha bat kilyo ika dan first division bat borok na kiru kilyo ika subject distinction ba hadu mentaru ngarang penting hi kum no kai hakani ka school hagi por ki mangalai Ban mạch lên ti khi chính xa tiếng đã than trong ni kas ba ngam don ap le nga i ya la gari
Tinamar ba piong ba pi lay akun mentay ke election MDC. Ti pila job ru ya ke election MDC ipa jong pi ru piong ba pi dei politician hi. Ti pi hun ya kan ke MDC ne pi rang don em ke jing temu jong pi ba pin pen kre ru ya ke election MLA nam ta aja pulai kelajan. Ti pi ru pi dei samla bla pendep ya ke jing pule. Ti pi don em ta ke jing nut ba pin ya kun ya ke election MLA lada dei ki pa ba ki ajik sana pi. Fi kumbalong menta nakaliang jong kum MDC ngampat don jing temu ban elek election MLA pada ot ngahun bat ngasuk ban cekri ki pai ba kum MDC kum bakalong mentah. Ti nomor ba piong ba pila pendep ya kene keran PhD. Ti ki perlok jong pi ki bela pas ki lai don em ki bayo kam ne ki don em ki bayarung lang hakan ka san pertai kum ba pi pirung ba pi. Pi kata nganong kum ne na pedeng ki batchmate ki jonga boni play jong ki bela tre don ki bela tre cabar jong ka jelaru don ki batri po jong ka jelaru marba tangah po jelaru kumang long ta ke ban yo kam te tadau boni ki perlok ki jonga ki bela tre bat kumang long menta hadu menta ngampat yo jitip we na iru ini indrung sakam sanhima sima kumang menga ngadon hakan ka benta mah Nomor ki ong ba kita kam kapisa. Pi batay yang kindiat kata pisah ketrekam na pi nomor pi pila ada baru nang ustad ting ki ba kim jit ya kan jinang jistad. Dik jit ki pisah. Teh kan election ke jong pi ya batay yang pil experience. Kay ki jilap jong pi don kam shan em pi ba ki pisah ni kita kam shan ka jistad. Kata ka jinggeli kalong kabron kam mah. Kumba kalong menta life village chano ke jakaru hapok jela. Piki beru ki kren ki pisah. Teringat ngan itu hok kai piang ni. Banga ngadi ubriu ubami na kalong yingong sam ko baduk. Tekan diat ngani tu ipi banga ngami na kalong yingong sam ko baduk. Barhak por bangani school ki uniform ru tang chi set bet. Nyam jiwa ban thet arn le tali uniform. Tem hak ngakan mau barhak por nganang le kelas 11 12 hajwai ru ngan hap thet bet tang de gari feel. Nyam yo pisa ban thet kolom. Tekan ni kalong kajing ek bangamat. Terlibat ong yang kisah porison yang kini ngelesi nakaliang jonga ngamlawan pediang. Marbala Austin ngala elek election MDC teri ngaklem pelut Ada kini cem jonga hi banga cikwe kicaka ngamlul ong teri kata konstituensi ke jonga kemangala elek Austin kemobil ong bangala experience mo hagi sini election teri nga ba kipat ba kikersan nga da kemon sengabha kim judawa kipisa kim jupan lagi pisah hari nga job ru da kajing jang upai ba Terima kam san pertai ng ibon ki breu ki kiyare kam san pertai na marang teng kabun plat kajing dawani ki ba teng ka pressure plat mo te pipat pilap pum no menta pi sotanat ini kam ban sakri ba pi sakri ki ba apok suida jong ngahun ngasuk lang kajing char ke jonga yega constituency la kumbala snem duna ma nga sungu kemen bang suk namar ki ba nong snong jong jela menta kamtam ke konstitusi ke bangadon ngau ba ki ba kila syai ba kila nang kila start menta mar haka juga ba ngi menta ngau ba ki ba kila sotu bat ki kwa ki development trina kliang jong ngaru kum MDC hai bor berin ngan persangkat bala ban yarap ban wanra ki development haki snong ki bahap po jong kani konstitusi ke jonga te bat nga tangkawe ke jingkular ke bamo ke banga nga ai ba kalong ba ngan IP ke cikri ke betu play bat klam dan no ke jing le siliang dan ke jing le asap jeki ba tangkatai ne kaliang jonga ti hapok kan MDC jolong MDC yung pilai snem ki ki development ki ba pilawan ra hapok konsi tangkawe arteli pilawan cuman chon yang ka ba pisula haji hagani gilais nam ke jing lenti ke jonga kum MDC kum ngla imo ilamat kini ke lockdown hakni asnam pada ngamlak menlen bangyo hi kini ki central schemes kum ki special assistant grant kum ka 15 finance commission bat ngala kini baru ngalap implement lut constituency ke jonga don ki bangai ki surak mo don ki umbang umdi don ki bangai ru ki public toilet ki washing platform bat don ru katuk ni sepak teli kijing ki lepan ai kini ki CGI sheet cak tu kolong jing long stem ki baduk to ti nomor ba mene piong ba ka kerta jong pi long MDC te pi ajar pulai
pidang nomor kibun ki beri mata kila sang yami yarung yami sang prote pidang mateng hak UDP ne pidang kai ke jing ijung pi ta ajar pulai pidang yene hak UDP ne pidang don jikerman ba UML ijung pi undang job ya kena election ajar pulai hoi kata de ngamaratin ngate ganang de UDP bat nganang long nang yai long ru unang tre jong parti UDP bat ngin nang yai tre bat penjok don burom yai ba kermen sela ibolong IML jongi bat ngamaratin ru ba iba kermen sela hak jing long IML jong I hak ni saus nam runa ngilio I ba sibun ki development ilale nagam ta ka 6 ret constituency bat ngam tharai bat ngam aratin hi ba in poi biang hagabor bat nga tharai gi pai ba menta kilong bastat bat kinyo ihi kam ki babha ba minister ban borom jongi ilale nam Ablay pen mi kinong yalam ki bariu blay ki ba shempang sa shi sin pat ka tan jong yi kan kiu shaprang kin le ya sai na mar jong yi da ka ba pang warna ublay kinong yalam ki ba shisha ki don sha ko bane klibat pi kendiat nomor pila pendep ya PhD ti ki kamnyar ki beru ban pendep ya PhD di ka kam ban pule ke PhD ne ka kam ban yakun ya ke election afi kata kelong la kajong kalain mo ban pulik PhD ru kelong ba baharu tata mar bin hab ban sacrifice lut paro pin hab ban klet ru ik jisum ba paro pinom yo porsu kam tam ngi ki ba pendep ik puli haga subject science kam de ke basuk mar ngin hab le ki practicals ngin hab tho ngin hab le research bon jaj ma kani ke dia kam individual ma kam chimet tan rei ke kam election pat kalong hi ke hakui pat kaliang ni pide banang kumnu ban penede bagi pai ba long kumnu ban long ki be yaisa long pide ban long ki jamnut pat kata kalong je per ke pe te baro ar kalong be tang ba ke jing kalong hakui pat kurkom to wala mane pi ong ba ha ajar pulai pi mut ban kersan ba juba kerman pi ne ba HDP ni syukwa ban ketik ni pi la ki ba ki don MEP ban mar pi lepas kat PhD pi kwa ki ba jong pi ki don ban pasel pi ba pi kwa ban kun election MLA hadu menta hak je debat kan ke election MLA supply ki ba hi ngani tu hok mo ki dang ko ahi nga bangan long shwa kum MDC ujang ki mar ba banile kat MLA kam long ka basuk fi marga changi se jantia sane hakawe ke MLA gon si kidon hadu saw sangut ke MDC te henry kum chikasi thi uwe MLA uwe MDC te henry nga naglian jonga nga ko ai banangai tri kum MDC nga ko ban le bah chwa ye ki kam nga ko ban pi ki ba ikam ki jonga par ka por kan sabatai kata bala lagi ba hi ki idon kam bat ki ibit inga bang long kum MLA ki nangam takalawe te ngala long hile si ubala ready lah keno por te nomor ba pi ba ki jet pi nomor ba pi ong ba pila adap ya PhD te hakne ke jinglong MDC jong pi ki laitem ki an ki jing ajmut jong pi ya ki isi nomor pilong kum charman ki jing ajmut jong pi ba pen klanya ka council of long kandiat long nga klam ong banga mo bagi ba ki jit banga de banga PhD ni banga long doctorate mding ta ki jing ki ba yinga ban long kum MDC jong ki kalong halor kanong rim pagi pek kin bigi char ya ka jingim ke jong amo ka personality ke jong nangkong te kata nangkong ta haja hak jing long jong apat kum executive member lani kum MDC hak ni galais nam namarwa hang ni had council hi ngi te rengkan kan hak por ngang long kum executive member ru long ngamong ba ngal emerwe lani utul emerwe kade teamwork ke jong kum council hi kum ki isi member si ikano kono ko issue bangi kren long ngi terengkan thakani ki ars 16 nam ngilio ban penmi ru yakani ka janji alfabet kum nangkong mo tinglio ban le katuk ni teli te ki an ngilio ru ban kaban kabakam kong sani haji jonga kum MC kalong ba yakani ka jing senge ka jongi ban thungkam marwa kum ngalong mata mo kum pila tip hi hati council jongi ka long over staff ngalawat long mo tekani kalong ka lawe nga ka jing senge ka jongi ban bu new appointment mo lani ban thungkam thamai long kani kan ai jing krimen ye council bat ngam aratin bahak kani gi arlas nang manang wan ba council jongi kandang yo bor
ndaki ke staff ru kila duna ndaki jing siwe ketulap ru kan kam duna kendian ban ki por pun chwa kan obenai kwa bantip kan obenai ki du tolop ki notre jong pi hang de HDC pi objektif ai hadu menta khat ar khat lai panai kidang du tulap hadu menta te kani kamde ke jingle jong ke isi ngam kan no ki isi hoi ngai ro ki isi namar ba hapok ke jinglam jong i ba thombor chiwat kumsi em perangkat bagi isi members ngile i bagi la system met bat mansim nang ta bani kenduk ke ministers what you chief minister ru ban pelat ke share ke jongi dan rei ke jindu tulok ke jongi ke hadum ta ke long komba khat ar ni khat le khalai banai ti shwam ki penkut ikene ke chikran jonga bat phi ti kane ka hang ne diskonsil ngi mata ka kila kham scam ka kham duna ba ka jinga khi na ka we ki isi ba klam isi try ka daw ba mata ka kham scam ha ka ki isi ngi na du pasdang belong ba thambor siwat piju batay ngi na mar kini ki singing i bun ki yakhi na ka we parti sa koi pat fi hang ni ha district council ru ngam ong ba kimdon ka ji phet sing ki don ni ka tu ka ningot kemulo pilio i hakni por ceden mo don ki amdisi ke bajap nang to kirung ke BJP nang BJP kirung bat ke NPP bat kum tatar tete tandai ke jika sarkar pat hang ni kini ke UDA ma long yakni ke sarkar namar ba ndu state government ru itare lang rengkat ke UDP bat ke NPP bat ke parti ru lo mo tebat hang ni ru dekaju hapok ke jinglam jong ke NPP kumursi am bat ngir kum UDP ngi ketsan lang tengi buram ru ken yaka state government nakta daw lang sarkar kaya ne bat ngundang yai penne ke sarkar habro sansna ti mentangi penkut no ikdi ke jonga bat phi ti kai khobor jong phi saki samla number bun ki samla mata ki khun ban wat kam bat jam henry phi pat phi apne PhD phi mai wat kam henry phi khun election phi le chakap sanchar bat ba ti piton kam ne mi ki samla ki ban start ban mi shakmat ban khun yak election namta ban yo yak sanchar khadar ke ba khun ha ya kata long ji sama long kumaglong menta langi pej haki ki MLA ru ki bon ki bedang samla ki MDC ru don ki bedang samla nambar ba kumaglong menta ki samla ki long kalawe jong ka snong bat kham tam ki long kalawe jong jai bandriu bat nga ke message ke ma ko ban ai ki para samla ka long ba ngim de banting nambar bale don cibun ki samla ki budon ka sap ban long kum ki nong elam kum khamat ki jongi tan rei ka jing chap penting le semo kumo ong ma phin ru mene ba kibru ki ong ba don kam ki pisa ki pholak ki phoklur ban job ki lechon tan rei nga hang ningan ong phi kum ki prasamla ba kani kamlong ka ba sisa hoi ngam la ban len ba ki pisa ka don kam himo ban pangkre ki cha ki jingba mong ki ba ka ting la man len te ka tu kam de ka pisa election ka tu ka de ka pisa bangi piang sngam ha ken yaki pa ba haba ki poi ki jing stem ki jongi te nakani ka daw bon ki khun samla ki ting ban rung cakam sanyi masima tanri hoi kuma oma fi bamenta ka parti kalong ka parti ka be ban kam jam ta kam se berbor hi ngaku musam lama kuma fi ong ma pendep ka dan PhD ngasai ong bagi samla habang ngalik hang no program nga ong ba don't be a job seeker be a job giver mo long wat long su kum kinong wat kam ri tulong no phi kum kinong ai kam ken yakui pat ka sambla berkata ka di kam se cuma ka ban ai ciki para sambla jong jelah hebrok we kikintin kibas susyo jengmot kaba i Dr. Sanki Sangpong ipan pau ba kam tami pi kisamla tengte daglat ke pos pia wat kam dak peu hajar ngot tang chipeu nat putli ke pos henry i Dr. Sanki ong ba nang ne shakamat kisamla pimdei banlong kinong wat kam henry pidei kinong ai kam kata ka khubor ka bang nang satanat habang ekran bat pi Dr. Sanki pat pidei sa ka khubor pi kisamla ro sangap hai kena interview ke jongi bar idi Dr. Sanki ru ila i kam kam dawat kam henry irung sang partai banyo ya kasan syar kadar ke bakhoi tehang ne mata khublai shibun Dr. Sanki ka por ke jong pi ba pilap like por bat ngi kerpang pi ki pajba ki baju kersan ya ka channel ke jongi tangi kersan ya ka channel jongi bar kumjuro ngikit bok di Dr. Sanki bedang syat nang klain bat ublai udang ai na kerku ya pi ba pinang yo ya ka bor jinang di start bar kumjuro ba pincakri ya ka konstitusi jong pi bat chisen kesngi pinsalong inong yalam jong ka jai bendre bar kumjuru jong ka jalla tindak lian jongi nosan hima ngikit bok yapi ba pinang tre bah kene kam MDC bar kumjuru ba pinang bat kene kesuki charman po HDC bar kerpang ka jiku bleru yapi kino kersan jong ka bataw la kadong ba pila JDI bar pidang yai kersan ni iru ba dei samla iba la don kendang start bar kumjuru ba ila banang chakri hok yela ka konstitusi bar kumjuru ya ka jai bendre
Di tangi ni kentin bakan diat ki bang layo menikan bat pi Dr. Sanki. Kuble shibon ya kapot pi. Bat kuble kerpang pi pajba. Kuble shibon. Bunsen und